بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجوال الفاطمة ومن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة القبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يولي درجاتي في الجنة ويحمينا بحمايته ويمدنا بمدده ويدخلنا في شفاعته وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر يا الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خليل وسام وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي بن الفقيه وابنه أحمد وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويل وشيخ عبد الرحمن السكاه وأولاده وشيخ بكر السكران وشيخ عمر المهضر وإخوانهما وشيخ عبد الله علي درس أولاد أبي بكر الذين وإخواني وقطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شامل الحسن الشاذلي وابن الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن شميله وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبي بكر السكران والشيخ أبي بكر بن والشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أبي بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطرس والشيخ علي بن عبد الأبارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب محمد بن زين الحبشي والحبيب من البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالبقي علامة الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر واخي طاهر بن حسين بن طاهر وسيدنا احمد بن محمد الحبشي مولى شيب وسيدنا احمد بن محمد المضر وسيدنا ابو بكر بن عبد الله بن طالب والأطرس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن شهاب الدروس والحبيب احمد بن والحبيب سالم بن وحبيب حفيد والحبيب محمد بن سالم بن حفيد والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري النبي محمد مهدي الشاتري اهل ابو بكر الشاتري اهل حسن الشاتري اهل سالم الشاتري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علي والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين ثم وسوس الى روح النبي ابو بكر بن محمد سكاب الحبيب صالح بن حسين الحبيب أقول الحبيب عبد القادر الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتم الحبيب علي بن حسين بكر الحبيب أحمد بن محمد المقيم الدوس الحبيب محمد بن حسين الإدرس الحبيب محمد بن إدرس الحبشي ووصوله وفروعه ثم وسوس إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السكاب جدة الحبيب أحمد مشهود بن ضحى الحداد الحبيب عبد القادر بن أحمد السكاب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقي الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الحبيب حسن بن أحمد بن هارون الحبيب محمد بن الحبيب حسن بن محمد بن هدى السكاب الحبيب شيخ بن إدروس الحسني الحبيب عمر بن إدر بن شيخ الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السكاب وأصولهم وفروعهم ثم وسوس إلى ريال الجنة مهاجر وأصولهم وفروعهم ثم وسوس إلى ربا عبد الله ومزين بأحمد بشير عبد الله كي خالد عبد الله كي مشهد عبد الله ودي مسلوب عبد الله وأصولهم وفروعهم ثم وسوس إلى وجوه الرسل وأصولهم وفروعهم ثم وسوس إلى روحهم Kiai Nur Salim, Kiai Hashim Rafi, Kiai Jasim, Mausulim, Wafurim, Thumma Ususun ila Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar Basuban, Thumma Ususun ila Kiai Nawawi bin Hasan Sidogiri, Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, Kiai Hasani, Kiai Khalil, wa Usulim, Wafurim, Thumma Ususun ila Kiai Ali Murtada, Kiai Muhammad Subada, Usulim, Wafurim, Thumma Ususun ila Kiai Burhanuddin, Kiai Anas, Kiai Zainal Abidin, Kiai Munir
عبد الجليل بدر وصولهم وفروقهم ثم وصول إلى الشيخ سعيد العلمودي والشيخ سالم بن فاضل بن قطر والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مدهن والشيخ عبد الله بن أحمد بن سودا ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحواله ويكون في عونه ويتقبل منه ويغفر لوالديه ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياه من كل أذى وبلوى مع العافية دائما تامة. الفاتحة. الفاتحة لبركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يسلم الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح في الخير والبركة ويجل بها يسلم السادة العربية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويسن الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبليات ويكفينا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويتم أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلامنا الصالحين أن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا ومحمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويؤم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبل منا ويقبلنا على ما فينا ويقبل على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت يا رب يا رب وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وحفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. An-nasu fi ghaflah an hadhihi surah. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an la yakmulur rijalu fid dunya illa bi arba'in bid-diyanah wal amanah was siyanah warrazana. Berkata Al-Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, la yakmulur rijalu fid dunya illa bi arba'in. Seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan 4 sifat. Kesempurnaan seseorang jika seseorang tadi itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama bid-diyanah, mempunyai sifat ad-diyanah. Ad-diyanah yakni hendaknya dia menjadi seseorang yang komitmen dengan agamanya karena Allah Subhanahu wa taala, beragama karena Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jika agama melarang, maka orang tersebut akan menjauhi larangannya.
Jika agama memerintahkan, maka tidak akan pikir-pikir panjang, pikir dua kali, maka dia akan langsung melaksanakannya. Ini kenyamanan ad-diyanah. Ongku-ongku dalam beragama, karena agama kayak mainan dengan akhir zaman. Diyana ayyakuna dinan mutadayyinan mutadayyinan lillah 'alal haqiqah. Dia beragama dengan sebenar-benarnya beragama. Bener karo cuma napa KTP cuma identitas agama sebagai agama Islam, tapi kalau aku tak Islami. Ya, bahkan bener hanya sekedar pakaian saya Islami, tapi seterusnya zahir batin juga Islami. Agama dan kadang orang Islam tibi aroma sama Allah bi agama mana? Orang Islam tibi merasa malu untuk beragama, untuk melaksanakan agama. Nah, aja malu si agama kelaban sebenar-benarnya agama. Padahal orang kelak bakal semakin terangkat derajatnya, semakin sempurna seseorang nikah kelaban agama. Lamun orang di luar Islam mereka bagaimana berusaha orang lain untuk mengikuti agamanya. Mereka semangat untuk menampakkan agama mereka dengan lambang-lambang agama mereka. Nah, contoh orang, maaf saya pakai salib, bangga di salib, bangga di salib, kalungan salib, tato na salib, mun parlo obun, salib obun. Ya, mereka bangga dengan agama mereka, atribut-atribut agama mereka bangga. Nah, orang Islam tibi kadang merasa todus kelaban lambang agama. Lah ya ikhwani, kesempurnaan seseorang jika dia beragama dengan sebenar-benarnya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini kayak sampai ke akhirat. Lain agama ini kayak sampai ke kuburan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, sampai ke kuburan situng lopot kapi akhirat. Maka oleh karena dinto cedus todus untuk menampakkan agama. Cedus todus pebangga dari Islam nikah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan mereka akan bangga dengan atribut mereka. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan mereka akan bangga dengan pakaiannya, dengan atributnya, dengan lambangnya. Bonek bangga, bareng seragam boneka, Arema bangga, Bisingu Edana. Partai bangga dengan warna gambar mereka, dengan lambang-lambang partai ya. Umat Islam di lambang. Maka kuliah sambian katonaki agama nikah. Lamun bener orang Islam tibi sing ngatonaki agama serah, sehingga terkesan seakan-akan Islam nikah membiarkan kemaksiatan, membiarkan pada ya apa nih pada tak pada. Islam nikah rahmatan lil alamin. Karena mulai datang balak musibah dak serat. Tapi sebagaimana mereka bangga dengan agama mereka, maka kita harus bangga dengan apa yang kita punya, atribut kita, pakai surban, pakai kelampi pote, pakai kopiah, sarongan, apa? Sarong todus, sarongan todus, kupluan todus, sarung ni nyasar burung, tak kira nyasar muna sarongan, celo ono, lebih baik celana, ya pakai sarung baik, karena melambangkan Islam ni kenyamanan. Nah, maka kesempurnaan seseorang dengan ad-diyanah, dengan agama negela, apa? Ya, agama negela, komitmen tak celamin cele. Oh, deki osom sampo apa nyamana osom gongsi facai, noro gongsi facai. Noro apa made osom boleh. Aduh noro mat selamat tak ro karuan. Empon bila pun agama ngelarang, dia pun ngelarang. Bila pun orang nikah Islam, ya pun Islami. Tinggal mereka beribadah dengan ibadah mereka, mereka menyembah Tuhan mereka, lah kita mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak usah lawilu dari orang, berkomitmen ad-diyanah,
agama onghuan ya, berpegang teguh, berkomitmen, tak mencela-mencela. Nomor 2 engki paneka la yakmulur rijalu illa bi arba'in ad-diyanah. Kedua al-amanah. Al-amanah yakni dalam situng keterangan al-amanah kepercayaan. Fala imana liman la amanatalah. Maka jika seseorang tidak mempunyai amanah, kenapa amanah fil gol amanah wa fil fi'il amanah, oh caan kenenge parjaje tengkanna kenenge parjaje fil gol amanah wa fil fi'il amanah. Amanah kapi fala imana liman la amanalah. Maka tidak ada iman yang sempurna liman bagi orang la amanatalahu, yang seseorang tadi itu tidak kena dipercaya, tak amanah sifatnya. Maka orang saya kening percaya mun sampean beda orang saya kening percaya, oh jangan tak nipu, artinya tak nipu pada bereng kelakona. Oh jangan ngajak orang bagus kelakona juga aben bagus. Kadang pakai nipu sih tak amanah, pakai surban, libasuhum libasus salihin wa gulubuhum gulubus syayatin. Kelampi dengan orang soleh keng ate dengan setan, tak aman nanti kena berjaja lah. Tapi orang se kuat se kening berjaja, kenapa se kuat iman lah orang se sempurna manusia kala engki peneka al amanah berjaja. Kalau mulai berjaja ni kegempang nyari rezeki, ala ko gempang mulai kening berjaja, mulai tak kening berjaja situng bayi, situng kesalahan sekalian be sampean khianah. Si asal orang ngabri amanah kepercayaan, sekali saja sampean melakukan pengkhianatan, khianah, maka selamanya orang tak bakal percaya 100%. Ibarat kaca mon la bela, sekalipun isolasi tambol sempurna persis tak bisa, tetap kita la bela. Nah, orang mulai percaya beri sifat amanah, kemudian orang kelak mak khianah, orang selamanya tak percaya. Ya, tak percaya. Percaya orang, tiba tinggi sombam, percaya bi orang. Khianat sekalian be, tak percaya ponan. Yang kak tiba jabat atau alako, percaya bi orang. Model lah fokus, khusyuk, soleh. Terima alako, gelek, dek berburu sepeda, berburu besar 5 juta aja. Taman. Mon pak mon orang aja, khusyuk dia. Alako potong rambut. Beda orang kehilangan nikah. Ternyata ngi berburu sepeda, pinggir BC 5 juta. Orang kok soleh. Pun kula kuduha, ternyata modus. Ya, tak amanah fil fi'il. Dalam tengah tak amanah, hanya mengelabui supaya orang kelak terkesan tadi orang sebagus. Lah, seorang sempurna al amanah keneng napa? Keneng parja la imana liman la amanatalah. Ada iman sesempurna tangkui orang sete kening otaba setandi sifat amanah. Nah, nomor 3 wasyanah. Asyanah yaitu menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, menjaga akhlaknya, menjaga akal fikirannya, juga menjaga kehormatan darah harta benda daripada kaum muslimin. Ini kan nyaman. Asyanah yasunu dinahu wa yasunu irdahu wa yasunu malahu wa yasunu aqlahu wa yasunu a'radal muslimin wa dima'ahum wa amwalahum wa adyanahum. Mereka menjaga darahnya, menjaga harga dirinya, menjaga hartanya, menjaga akal pikirannya. Jaga syana. Akal justru menjadi kebanggaan manusia, akal nikah menjadi keunggulan daripada manusia, daripada makhluk-makhluk selain. Malaikat beri akal, tak beri syahwat. Hewan beri syahwat, cuma tak beri akal. Manusia beri kedua-duanya, beri akal, beri syahwat. Sayang, 1000 sayang. Justru akal yang menjadi keutamaan daripada makhluk yang namanya manusia, justru erosak ganja, erosak di narkoba, rosak bi minuman keras. Ane kenyamanan tak siana, tak sempurna orang nikah. Beri kelebihan akal, aben tak menjaga kehormatan.
Benar berarti orang se toron kehormat namun orang gila napanya mana entar do orang tandi apolong bireng tandi do toron derajat enten bener seneka maksud tu ben ngerosak tibi harga diri ne perosak tibi ngalak dinoreng ya ngecok dinoreng ngerampas dinoreng akhirnya kehormatan pun tercabik-cabik robek rosak ya wa yasunu a'radul muslimin tak cukup aja gak bentibi asyana an a'radul muslimin menjaga kehormatan manusia wa dima'ahum menjaga jangan sampai meneteskan atau mengalirkan darah daripada kaum muslimin wa amwalahum menjaga harta umat Islam menjaga kehormatan orang Islam menjaga agama mereka umat Islam menjaga sampai ngerosak salah lah tak membantu umat Islam justru ngerosak umat Islam salah lah tak mempersatukan umat Islam justru memperkeruh suasana gaduh suasana gara-gara can orang setak siana gelap maka kesempurnaan manusia ni kasih nomor telo bisa menjaga agama jaga agama ni jaga akal pikir sebagaimana sampai jaga dunia ni jaga maka agama jaga akal pikiran jaga akhlak jaga mau pas sampai kehilangan iman rampok iman banyak maling Islam banyak mau sampai nanti kendaraan kula kunci setir kunci ganda pakai neka pakai rahasia neka saking dari netako kehilangan terus cara kulit sampean terus aja ke anak keluarga aja sampai kehilangan Islam aja sampai kehilangan iman. Adakah usaha dari kita untuk menjaga daripada kekuatan nikah? Muntai juga Ustaz, yo tolos. Muntai juga terus elang deki agama nikah. Mun meneku lebih sambian saya boleh saja ke keluarga nikah iman Islam nikah. Maka siana jaga agama jaga akal jaga. Tambah akhir. Semakin semak ke kiamat, semakin taruh karuan bonan. Orang terang-terangan, mabuk terang-terangan, zina terang-terangan, judi, abikel, siang bolong, rang-terangan banyak orang, ngerampok banyak orang rang-terangan. Karena apa? Pun ada rasa siana, ada saling menjaga di antara umat Islam. Saya ngecok orang Islam, saya kecok orang Islam, saya ngerampok orang Islam, saya rampok orang Islam. Pada Islam makapi, cuma tadi sifat siana. Maka kesempurnaan seseorang jika manusia tadi itu mempunyai sifat as-siana. Menjaga diri benar cuma tak cukup orang lain jaga agama orang jaga anak jaga abang jaga akal pikir jaga. Nomor terakhir nomor 4 kini beneka ar-razana. Apa ar-razana? Ketenangan atau keteguhan atau keseimbangan dan akal yang menunjukkan pada kesempurnaan sifat manusia tersebut. Nikahnya mana? Ar-razan ay al-itran wal aql ad-dal ala kamal rujulah. Mereka kelihatan napanya mana seimbang antara teguh pendirian, tenang aben. Tak kelem gupu. Dorong meriah. Kamu masih bener sih recep ya. Rabu apa kemis? Mak ribut. Wah, tak gena. Lebak kan saya tak gena ring bentah basah. Nora rebu silakan rebu. Tenang baiklah. Rozana tenang. Telasan gupu boleh. Bisa takbiran lah. Dinari norok di malam takbiran. Lah gupu boleh tenang baik rozana. Seimbang tenang. Tambahna sebulan naki ngereng. Tambahna 2 tahun naki fadhal. Ya, pasaan tak gupu. Ya, tambahna berapa hari bonus. Tak apa-apa. Gula tak harap-harap. Engki ngereng bulan rebo betetio 2 bulan senang imtihan tok 2 bulan rame onjengan nyaman. Tadi orang sandi keseimbangan, keteguhan, keseimbangan. Nah nikah ditunjukkan dengan aban gele sempurna tenang, tak gupu. Wadak rumah, bodoh aliran macam-macam. Wis, tau sagawo lah. Bodoh ngacin lah kayak bini asalaman jan nyaman je tenang baik berarti lah cerok norok pato saya tak derbener ngak nikah tetapi 4 sifat nikah ketika ikan di kau leban menjenengan maka kau menjenengan tetapi orang sesampurna ad-diyanah pertama kita nikah agama
jaga agama napa dalam arti kita menunjukkan agama kita, menampakkan keislaman kita, islami kepi. Cek nggak TV dia kimun osom telasan, osom marjan, ya, osom kelampi tako, osom sarong. Kemarin dia ada lah sponsor dia lah. Jadi Natalan pohon cemara. Jadi cek tinggal TV. Katonaki Islam kulit sambian neka. Cek dustodo cek lomalo adiana. Ya wal amanah. Mulai kening barcaja, kutu kening barcaja bioreng. Omongah apa kening barcaja, kelakona barcaja. Wasyana menjaga kehormatan dirinya dan orang lain, menjaga harta dirinya dan harta orang lain, bahkan agamanya harus kita jaga. Sebagaimana kita menjaga diri kita, maka kita wajib menjaga orang lain daripada sesuatu yang berbahaya. Maka nikah syianah sempurna, orang nggak nikah warrazana seimbang, seimbang, la shimalan wala yaminan wala shimalan, la gharbiyan wala tak ber tak timur, tak undung kanan tak undung ke kiri, tetap seimbang. Deki repot bacet untuk menjaga keseimbangan nikah, repot bacet. Deki terlalu kita membahas tentang ahlul bait, keluarga Kanjeng Nabi, Syiah letak seimbang. Deki membahas tentang napanya mana ziarah kubur, manur ya cok minta dari mate Wahabi derma terus. Jadi keseimbangan ini budget perlu. Sepeda pancal, sepeda motor perlu keseimbangan nih kak. Makanya orang yang saya belajar sepedaan motor, belajar sepeda pancal nih kak, pacet belajar seimbang kada. Nganan kelu ya mereng, labu, ngiri kelu ya labu. Kudu seimbang pacet. Ya, maka keseimbangan, ketenangan jiwa, keseimbangan akal pikiran, mereka sangat diperlukan supaya kalau dengan tenang menghadapi kehidupan yang atas dunia. Oh di tenang. Matinya juga tenang, telah meninggal dunia dengan tenang. Tenangku seimbang wisan ya. Lah ada kimula tak seimbang ya serepot. Tak bisa tadi orang sesama berusaha tadi orang se kamil kimun se sempurna zahir batin tak ada. Se sempurna cuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki mun nyanya manusia biasa ni kamangkana pernah nasihatin nggak nih ke Imam Syafi'i malaikum panjenengan minimal mendekati imponan agama, jaga amanah, sianah, rozana, maka 4 sifat ni kamu nekaan di kul panjenengan bakal jadi orang se sampurna. Amin Allahumma amin. Nyon Fatihah kang kui keluarga saya sakit anan Pak Inul nih sakit siapa nama anan Pak Inul Sandiaga Uno apa saya kamu saya sakit khusus nek saya sakit ben sederhana anak ben keluarga reng sepo seki ibadah saya sakit matur pangan sehat wal afiat najam umur fi taatillah matur muga sandi kerwatan ilangaki kerwatanah ben matur muga mulada baka umur kau panjenengan husnul khatimah jaga agamana amanah sianah razanah. Amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله في المدح والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.